شاپمانه روی گشتی را گلمه اجرا آزادی خواست 21 سبات روز زمان دایی که جهان به بنگاه خود به آرمان جا پاراستن و کوای همو زمان آنهاتی اعلان کردن لی سات مخابم در روز مداجی هی گلک زمان بیست تاتونه و پیشرو جوا ندیاره دبن خطرهای پشافتن و حلاندن و جهول را کردن نه ایران آناتولیای زمان کلک سوریانی، لازی، بوشناکی، همشینی، چرکزی، ارمنکی، رومکی، عربی لبر تونبونه نه یک جی زمان کرد خطره دا یک جی زمان کردیه به 10 میلیون کردانه دبیر باش بزانیم که زمان کردی زمانه که هر قدیم و دولمنده یه مرواییه زمان کردی هبون خابون ناسنامه و نرخ سرکه نتوا کرده زمان کردی دل گیان هشولاشه کردانه زمان کردی خیم سوانه یکیتیا نتوا کرده بی زمان کردی کرد و کردستانی جنابن کرد و کردستان یک پارانه نکارن جهر وقتن یک بی یادی نابه آزادیا زمان کردی ده همان دمه دا آزادیا کرد و کردستانیه تکوشین آزادیا گل کرد یا وان 50 سالانجی اول راستی نشان دایر bir هشمندی و زانابون تکوشین خبات پراستن زندگیرین و پیشخستن زمان کردشی زیدتر کریه جالی دین دا روژامه دا هج عالی هزر سرور و دریب و ریباس آلاو و آمور نوجنکری روژانکری هم تدایم که زمان کردی به دور پیش کرن دردن کرن، سنوردار کرن و دناوا دمه دا به حلاندن و جهول را کرن لی دوید باش بزانیم که زمان کردی تکوشینا جبو زمان کردی جبو ما کردان مجاره که استراتژیک و خطا که بنگهین آسور و جنگره زمان کردی جبوک انگلیزی، آلمانی، فرانسی، عربی، فارسی، ترکی همو زمان اندین خودی همو مافیم بنگهینه مافیم من زمانان چه بند؟ این زمان کردیجی همو زمان اندین جی اون اون راستی تا آوائینای مجاره نقاشه جبالیه که ام به میلیونان کرد و همو ترگر جبالیه که ام به میلیونان کرد و همو ترگر پارتی سازی و دزگه و دردورن کرد سربستی و آزادی زمان کردی یا لهر قادر دخوازن جبو بیته بکشن و نهاد و پیوه تکوشین خواه به درشما دم زمان کردیه جهر دم زیداتر با آوه که دومدار شیمبر آفینرات پرالی انجامگر هر دم لهر دره بلندتر و خورتر و فرافتر بکن بگمان داخاز و آرمان جمعی جبو زمان کردی گلک زلال و شیمبره و زمان کردی به خودی ستاتوی که فرمی ستاتوی که نونتوی هم لطواهی کردستان هم لهمو دولت
devletin ki Kürt'le dijin hem cilqada netaviye da zabun navnetavi ba avaya ki fermi be kabul kirin statüze kirin u misoger kirin Dve zamanı Kurdi baba zamanı perverdeye anku zamanı Kurdi ji ve kemu zamanı cihanı yen xadi statüji peş dibistanan hatta zamangahan da hemu merhaleyin perverdeye da cehbi gere jekreşu beş dibistana bigire hatta zamangahan dibistanın Kurdin bevvekirin Dve müfredat hemu halindinin tekikdari mijari aliye Kurdan ve ben diyar kirin Dve devleta Türkiye şerhin kurdanina halin havda bistunahus sehyamin peymana mavven mrovan ezaruk neteveyn yegirti rakev berpersyonin hayin ve peymanı cehbina. Dve zamanı Kürdi lecehedvek parlamento, tarazgah, şaradari, dadgah, nahvaşkhana her kadın fermi civaki serbest u azad be. Karubarın fermi be Kurdiyan viski jiben maşandın. Dve ba avaki fermi saziya zamanı Kurdi be avakirinu jaliye nuren elden kurva ve birin. Çiçe aliye bütçeyi ve çiçe aliye xabatkaran ve çiçe hemu aliyen din ve jibo zamanı ve Türkiye çi dervat hebben dve jibo zamanı Kurdi ji ev dervat hebben. Dve nabe hemu mazra gun Tağ, Kolan, Qaf, Bajarov, Davça, Bajar, Var, Vargah, Jingehên Kurdan bi Kurdî bin. Her wiha divê hemû tevger, partî, sazî û dezgeh derdorên Kurdî, stratejî û polîtikayên xebatên xwe ji bo Kurdî bi rengekî şênber diyar bikir. Ji bo zimanê Kurdî bütçe, xebatkar û hemû derfetên pêwîst Vakatinin u jibo statü, perverdeyi, serbesti u azadiya Kurdi her dante bikuşun. Dve hemu nivîskar, rewşenbîr, hunermend u zanayên Kurdan jibo parastin u pêşxistina zimanê Kurdî de her qadê de asta pêşengî de tê bikuşun. Bi taybetî em bang gazê dikin ku 7 salê heta 7 salê ve her Kurd û miroveke xwedî bext Jibo pêçanîna daxwazên ji bo zimanê Kurdî bê giyana seferberî tê bikuşin û bixebitin. Kurdî hîn bibin û hîn bikin. Li her derê her dem bi Kurdî baxivin, bi Kurdî bixwînin, binivîsin û bi Kurdî bijîn. Em her mal kolan, tağ, mezra, bajarok, navça, bajar û jingehekê bikin, dibistan û zanîngeheke zimanê Kurdî. Her bijî zimanê Kurdî, her dem Kurdî, her der Kurdî. Dem dema zimanê Kurdiye ji bo serbestî û azadiya zimanê Kurdî her dem li her derê tê koşin, tê koşin, tê koşin.